Baby is waru pizza. Jani. Wasangela wena. Alright. Unofuna ukuthandaza wena. Abantwana bobathinta everyday abahamba njani? Sini katuma mali. Kare mami, sorry njani. Mami uyazazi ukuthi wesingaki wena. Uyakwazi wesingaki. Mina uthi wesingaki angingeni ndawo. Maybe wasi 20 kumbe 15 kaza. Abasabo abantu abadlala ngabo bathinta lapha everyday. Abantwana bomunye umfazi laba. Kathi nayi le ndoda ndokumprovu. Ukuthi muri le ndoda ngoti makudothetha mai wangu. Ayishinduzai. Kana makutshona mai wangu ndiudzei. Ngeke utshona umona ukuthi indoda engaka. Uyayifuna yini mami? Singene sonke sechayitrisana. Mawuyifuna right wena mawuyifuna asambe singe. Uyamithi ubumbuli bonke la kuphela. Kana mimi makuthola iqiniso nje cause ngeke ubone le edge yakho mntanami. Iwewe. Ungama ipsilo. Mimi kana makuda uthola position amai wangu kuti mondi monitor kundapinda niwasikana wanga ndazobuda niwanga. Mimi ukukwana baba. Muri kurwadziwa ni anda kubayirira ndeni. Ndiyakwazi ukuthi uyathi and wena u proud awuboni nje lokho. Mother ino. Usakuthuka mntwana. Tana inkazana yafuna kana mchibona kupinda. Ayingena. Ungena. Athi nisangicela ngena ngithiwa kuyini khona ukuthi ulade lapho ingaka liswelele lihlonile. Le ndoda alisirinda kathi mura emoyeni. Alisirinda kathi mura. Wena uzabotsha wena. Ethi khona ke doti leyo yenza lapho ungayenzele endini. Ngeke ngizokhwa ngikhona ngale. Imi ndikubhadala ndegarenti. Ndikubhadala. Ubhadala irent yokuthi ubumbaye lo msindo. Umsindo ukuthi ase asinda kathi mura murume madeni. Ngithi go. Alright. Takavumirana tichipinda pana takavumira takentweni. Ngiyabiza amapholisa. Imuru wadziwa ngoba wena urepa abantu abantu. Muri kurwadziwa nei? Khona kuku proud uzabula AIDS kungami. Ende amunotsvaga dzenyu chembere kumashaya kana madhara vokumbozu. AIDS khona.